Hi All India Radio Mizo ani Chanchinthar achiar tu CVL ruata April ni som pasaria vote hak serchip assembly bial vote late naktu kachiar tu rain buat saina eng kim pei fel ani to Rural Development Minister pulal ruat ki machuan ripuileng kara ni zain lo na dan tu ruam manasia mani ati naktu ka state palile euti pakhata assembly in thlan result chiar turin in pei fel ani to When khan COVID-19 ridana huam zau ka pek run puile atho thumna chu ram chunga pek tran ani April ni som pasaria vote hak serchip assembly bial vote late naktu ka chiar tu rain buat sana eng kim pei fel ani to serchip bial by electiona returning officer Pukumar Abhishek chuan chanchun bumi te akomna vote chiar tu rain buat sana te chu zo fel vek to ni in vote chiar tu rain pei to thu asoya DC conference hall chu vote chirna munata na buat sai ani thu soin COVID-19 rileng laka himna dan te zom chunga vote chirna munata na ruat hi azau tok thu soya vote chirna hi micro observer som counting supervisor pariat vote chirna mun som ba ka data entry operator le supporting staff ten returning officer le assistant returning officer te kai hruina hnuaya an thok dona Election Commission of India dudan angin candidate le and counting agents ten counting hall chunga hian an thuchil ve bok don ani vote chirna do kan hi pasari om dona vote hi round nga chiar tur ni in EVM te chiar ani zo VV pat panga chu ECI dan anga EVM a vote la te ne na khai khin chunga chiar le tur ani anga round tin result te hi RO media room le by election media center kaltlangin chanchin bumi te hena rang taka pek chhuwa thin ani don ani Vote chirna hian COVID-19 ripuileng mek laka himna tur dan Election Commission of India le Mizoram Sarkar thupek hrang te thataka ken ko tur ania counting hall mai ni lovin counting center campus district office huam chunga vote chirnia lu thei tur chin hi uluk taka thlir fel ania phalna nei chau helaya hian lu thei ani don ani vote chirna pindan zawle a chevel ven himna hi thua thuma kalpui tur ania phalna nei te chau lu thei ani don awangin phalna le khanei lo te chu result ngai chang accounting center DC office complex pan lova media kaltanga ngai chang jok turangen anni Election Commission of India chuan vote chirnia vote chiar tu tele candidate te an IO party mi te COVID-19 laka in himna tur dan fel fai tak aduanga vote chirnia chaklom na pun khom hoi hotpo khapni in certificate of election dong tur poin mi pahni ayatamin candidate Chanchinthar chu an zui phal ani don lo ani India Sarkar in kumsom pariat atanga somli pali in kara upate voina tanga COVID-19 ridanna apek tur chu Mizoram a chuan voina tangin pek tran ve thei ani talo voina Sarkar thu chhuina tarlan danin kumsom pariat chunglam te riven na pek tur hian Sarkar le puin athona ridanna aron pek to sa hi man thei ani lova kumsom pariat le somli pali in kar pek tur bi khichu state tinin arhan pa an lei angai don ani Covishield vaccine siam2 Pune khopuya mun puinei Serum Institute Private Limited Pune po Mizoram Sarkar chuan dor to in anni hian rampum pek chhuat tur an buai puya wangin rang takin an pechuak zungzung theilawa chu wangin Mizoram bi ka kumsom pariat le somli pali in kar ta chuan an la nga hlek angai don in Sarkar thu chhuat chuan asoyani Rural Development Minister pulal ruat kui machuan ripuileng kara ni za in hlona dan turwa manasia mani ati Minister chuan Mizoram puma cho rualalakin April tha ni som pakhat May tha ni som panhi le June tha ni som in hlo turin ruwa manasia mani atia kumina tang hian job card holder pakhatin ni khata cheng zan hi somthum pathum zel an hlo to dona kumkalta sang hi somni pakhat chunga in hlona cheng zan hi somni panga ain cheng riatin atam jok nge ni ati Tundin huna Mizoram pumpuya active job card holder mi nuai ni sanga le zali somriat pakhat an mek thua soibok ani Guwahati High Court Azol Bench in kumin January ni somni pasaria Mizorama luisom parukam reserve thiana thupek achwa chu Central UM Executive Committee nimina thukhom chuan court thunei tu sangzo kazual ko ani ngei theinan Sarkara thlenni se ti in anrel Central UMA General Secretary Professor Lalun Tluanga hne na tanga thudon danin karthar lo om tura Sarkar hne na appeal ani theinan thlen antum don ti asoya verbal chuan Sarkar ho tu te an hriat tir to ti asoya High Court thutlukna chuatirin Chief Minister hne na appeal tura rotna an thlen to thu asoya amero chu Chief Minister in appeal an tum lo thu le
Riverine Reserve Forest ani chung chuan Ministry of Forest Government of India an thu dona wangin appeal lawa executive order a sarkarin hum halzok an tumti central wem hruai tu te chuan an soya tunlaya luinhnar achatna sa to ti soin Riverine Reserve Forest dan hnuaya luidung te chu hum halzel ni se an du thu an soya Mizoram sarkar kuta om tur angin executive order om to ma se appeal le ti danglam ani an be sei thu an soi ani Presbyterian Church of India Mizoram Sinod chuan COVID-19 rileng me ka wanga mi puin harsana an to a thei chen chena sutkian nan atula pianga man turin nimin tlai khan chengloi som Chief Minister Relief Fund for COVID-19 na an chunglut Mizoram Sinod IOIN Moderator Reverend Dr. C. Lalhira chuan Additional Chief Secretary Puja Siram Thanganhena Chief Minister Relief Fund sum chunlu tur hi ahlana Sinod puipa tanen anin komna Additional Chief Secretary chuan an thilpe ka wangin lom thosoya trangkai taka man ani ngei tur thu asoi boka Sinod puipa ta chuan ni kumlama thei top chua mi puin dan zoma an fim khura wangin state dang khai khinin Mizoram din mun athat phania alan thu soin kumin rileng tho ni na po mi tu po in an thei chen chena an fim khurtlan vek chuan nasatakin omzia anei pha ngei an rin thu an soya sarkarin thei top achuana chunga lom thu an soibok ani voin tlaidar nga thlengkhan COVID-19 shikai enkol mek bi somnga pasari chu an mani enkol na hmuna tangin an chuak heti hian tun din hmuna Mizoram a hriwei om mek za chu sangkhaja somthum paliania nimina her hri awanga nunna chan mi pahnih tiamin hri awanga nunna chan hi som panga an tling to a chuti lai chuan hrikai to zongjong sang rukza somthum pahnih jinga sangli zakwa somriat pathum chu enkol dam anni to ani nimin le ni zan lama hrileng mu chuaza thi awa in za som pahnih ania Zoram Medical College Laboratory a hrikai somthum pakwa mu chua thar ania lengpui tum hun le district thrang rapid antigen test mangin hrikai somruk pasari mu chua thar ania district thrang trunat mangin paruk mu chua ani bokani Chanchinthar hi All India Radio aizol atanga puanani State Pali Assam Kerala Tamil Nadu West Bengal le UT pakhat Puducherry a Assembly in than result naktu ka chiar tura thil tu zongjong te pei fel ani to Hemirual hian Lok Sabha si li le state thrang Assembly by election a vote la te chiar ngal ani bokanga jingdaria ta tangin vote la te chu chiar tran ani ang vote chiar lai me ka bialtina result hriat thei chin zel ta chu akha tokin election commission website ta tar chua de ureng ani dona voter helpline ti mobile application a tar chua ani bokang election commission chuan COVID-19 hrileng tho ni na thlir chungin vote chiar dan kalphung hi him thei topin arua man ani COVID-19 hridan na huam zau zo ka pek run puile atho thumna chu voin khan ram chunga tran ani tun chuma hian mi tu po kum som pariat chunglam hena hridan na hi pek turania hemiatan hian hridan na la tur zia lu mek ania in zia lu na ko win portal ami vaibel chani makta duai ruk le nuai ruk anin ziak lu to ani hridan na pek chong thumna hian ama ang bokin sarkar lai pui vaccination center ta chuan healthcare workers frontline workers le kumsomli panga chunglam te tiamin athon vekin hridan na hi pek chhun zom tur ani sarkar lai pui chuan COVID-19 hridona atan state zongjong hena State Disaster Response Fund SDRF atan cheng vaibel che sangriat zariat somsari pathum chuang ape chuak state ta chuan heta an sumdon za somnga chu COVID-19 hridona kai noi oxygen mamo phurukna ventilator ambulance service thuam chakna COVID-19 hospital tan pangsa endingna PPE le laboratory a endingna man roleina atan te man thei ani ang Finance Ministry in tuna sum apek chua hi ruang man lok ang chuan June thla first installment pek chua turati ania danjam sa thadulin SDRF sum pek chua lai lok ani ba ka hian utilization certificate po nga angai lo ani Chanchinthar puan ti to main Chanchintlang pui April ni som pasari a vote hak serchip assembly bial vote late naktu ka chiar tura in buat saina engkim pe fel ani to Rural Development Minister Pulal Ruat ki machuan hripuileng kara ni za in hlona dan turwa mana siamani ati naktu ka state palile UT pakhata assembly in than result chiar turin in pe fel ani to voin khan COVID-19 hridana huam zau zo ka pek run puile atho thumna chu ram chunga pek tran ani chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani